Nimba na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Palto abanggis, apay ngawan metlang nawag ni Burog. Anya nga tanti mapaspasama kay santeg na siya. Ni Burog, kay bagbagak kison ti umawawag. Hello Burog, kumusta kayon dida? Senyor, ado ti nakabangan iti daramuangan ti Burog. Sang-sanga ti kayo. Ado pa iti nakasalansan asin ako adarat kada dagaan nakasera. Palto abanggis. No kasta sanda kayat nga da sa bali ang makastrek dita. Ay, wan, senyor. Ikaten yu amin ngin serata iti dalan. Tapno nawayan to ti demolition team iti operasyon da. Ay, wan, senyor. Aray ko. Ano na pasamak kang kaburog? Hello! Hello, apaya di ka matan sumungbat. Burog! Sino ayati ka sasaom, takasladi na ka matsungsungbatan? Ni Burog nga ro, deng-deng ka mapugbog kawak. Tama-tama nga istorya iti sitwasyon ni Burog, dagiti katalunan tayo. Iti pagamuan ta, nya tinapasamak king kwan at di mo sumumbatan. Ang mga nodamot tanda ka sana pagtagna. Awagak ni Harold, kadamuag, nuan niya tinapasamak. Oh, saan ka mata, bro? Aray ko, tipis-pis ko. Nagsakit. Nalasok sa matan. Ngamnalim pa yung galang. Gapo iti pa nakabalsiit mo. Nagapuan nga tati salbag. Anang palsiit kanya. Paltug akon. Nakalimang bro. Tati salbag. Sige, ituloy yung ikatandag iti nakabangan iti kalsada. Daras nyo. Wan bro. Sige bro. Apay nga adumatan ti agkudaap ka na kayo. Palsiitan na tayo na kita. Tagilugar mo. Aglingad kayo. Lingad! Saan nga amurag iti kalaban tiyan aramin da. Tadi da kami makita kadagiti naglingadan mi. Ken aduda pa nga imuli ti kayo amang palpalsiit kadagiti kalaban. Iso ang nga to ken babat ti paggapuan dagiti maipalsiit abato. Nga iso ti pakaulawan dagiti umay mangdadal kadagiti barikada mi. Sardugan na kami apalsitan. Ludi yung kaya't apaputuan na kayo. Ti sal at aburog. Naglastog tadapaltog na. Napan pa'y nagtakter iti nakasalansan adarat kadadagang imbarikada mi. Nagpalsiit man ang dagiti kakadwak. Palsitan mo tayo manan. Urala aganit ki dagiti kalaban. Ibang kayo. Nag-warning shot ni Burog. Salbag ka. Saan na asikat yung adapaltog na. Napuntak ti takyag na. Kat naibatan na ti paltog na. Timpuakan iti ayan nagiti nakasako ang nakasalansan na darat. Nalaos ti buteng nan anapan naglingad iti pun ti dakila kayo. Ano maglangan na yung kalaban ng ilaw? Juan, ngem saan tayo magpakampante? Sigurado nga agsublidan tumanen. Kat amangan madadun ton ti bilang da. Agrinam tayo nga rin. Ano pala agrinam tayo nga rin? Rumbang lang, no kasapulan nga agpatnag ti panagbantay to iti pagsirkan ken pagroran. Aramidin tayo. Tapnawan makastrek akabusor iti unag ti purok. O, nang ilaw. Nadagyaman kami kinga. Nadagyaman kami. Inkawis yu kanyak ti bilag ken turay amang idaulo kada kayo. Ket namnaman nyo nga aramidag amin nakabalak. Tapno maannong ko timpabakla yu kanyak a responsibilidad. Patwa pangki. Aray ko. Apay ka pinarusukan na, senyor. Damagang lang. Makita yung adapay sugat tita kayak ko. Day tati pagpungtutak unay. Tapay na paltukan ka, e din to tabuning lang ti armas na kiti bandalon.
Adda ka din na ilaw kadakwada sa balya ka, bosor? Ay, awan, senyor. Ngam siguro, kat adamat na nakagatang kadakwada iti paltog. Nga iso ti inusarda anang paltog kanya. Pato abanggis, saan na mabalin? At adamanan adatang tangkenda, no amudan ti agusari ti paltog. Kaya mumi din no saan may mapapanaw na iti maya pasurot ni Don Placido. Udno apimano dan ang ilo. Nga mamuka di da sumarden. Aging ga di da may kat dagiti barikada tayo. Desidido na iti kakadwa tayo alumaban tatang. Wen, tayo di pa ikat nabayagan agumay gayub-gab ti pungtot dakin ni Don Placido. Ngam ko naman dagiti babae asan da matakayat tinadara adang-adang numabalin. Gaputa ado ti ubing nga may raman tatang. Ngem, awan mo ti dalan tinapintas asar sarita kada Don Placido. Anya nga ta? Numapantay manan kini Apo Mayor. Uray kat kadwa tayo mat, tinakatugaw manan ang mayor tayo. Napantayo man din tatang. Pinaayaban na pa ni Don Placido iti opisina na. Ngem kaskas di nga awan na sayata nagbanagan ti saritaan. Wen, nga miso itan ti may sa tumultulong kada tayo. Isun ti mangkit kita. Noan yan ti pagdurdur-asan ti lablaban tayo apan nakagraryo ti dagada Don Placido. Naiso ti mapanunot yung pagsayaatan. Sige. Ibagatay itong harod karag iti panglakayan ti purok. Tamapantayo manan iti opisina ni Mayor. Wen, kat pambarantay tupayen amang damag kenkwana. Noan yan ti pagdurdur-asan ti naipila iti uskado. May papan iti panakadimulis dagiti kabalbalayan iti Santa Ignacia. Mabait lang tatang. Agun unit ti cellphone ko. Sino nga tayo mauawagin ka? Ti Mayor tayo tatang. Iso ti mo awag. Sungbatang nga rodaragos. Baring no ada napinta sa damag nga idano na. Tarabahin nyo kumadag iti pumurok iti Santa Ignacia. Di yu kat ipalubos nga ada may sakripisyo abiyag iti panangsalak nibda kadag iti balbalayda. Adon atawan tinaglabas, Diyos ko. Kaskadi nga awan pa'y tinasaya at abinanag tinabayagan nga ilablaban da Miguel. Diyos ko, alungan da kami. Agulimag kayo kakadwa. Ulimag. Tada na patigunay nga baga kada tayo ng ilo. May papan itinyawag itay kinkwana ni Mayor. Napintas sa damag kakadwa. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Inyawag ni Mayor ngaddan imparwar ti korte at ti RO. Pakasaknan ti pan nakadimulis dagiti kabalbalayan. Kaya't nasa wen. Saan da pa'y mabalin nga ipatungpal di demolisyon? Saan lang nga na ita tinapintas sa damag? At dapay napimpintas sa damag nga ibaganto kano ti Mayor. Inton mapan kami karag iti panglakayan, iti opisina na. Placido! Placido! Anya ti iba ka magripin na takas taunay daras mo ngay masinaga. Imawag ni attorney. Anya ti bagana? Adda ka no impaolog ti korte at temporary restraining order pakasiknan ti tarigagay tayo. Apan nakadimolis dagiti babbalay dagiti katalunan tayo. Pato abanggir! Ay, barsak mo matan ti cellphone mo. Gapot na makapong tutak unay iti impadamag mo agripina. Awan ti mabalin tayo ha. Sana mabalin na may tantan ti pan nakadimulis na gaya babbalay. Di pa katawaan daman ang tiliklikon tayo. Gapoy ti dayta sinalmag at ti RO ngayon paulog ti korte. Pato panggis. Medyo nakaangas tayo ni tinalukay. Gapoy ti RO ngayon paulog ti korte. Kore agawid kayo pailangan di kimigaw. Wanangem, may sakmat karag iti panglakayan ti purok. Amapan makisarita kini Mayor, baro. Ada akmat na nakadwa na tatang. Isang oras saan kayo nga umay. Padamagan kay tulatan niya ti ibaga ni Mayor na napimpinta sa damag. Akayat na nga idanon kada tayo.
Wala. No isuti ko nam. Agawid aklat ang aruda ni Jackie Mikaw. Wan tatay, tama nga numadanagan unay itan niya apong. Sumagmamanong aminan nga aldaw ti kaadda tayo dito eh. Burog! Apay, senyor. Anya ti bagayo. Tanakarupangat kayo ngayon masidag kanya. Gaputa makapungtuta ko na eh. Ingkerwar tilugan at dapapananta. Mapantay ye hideout. Ay, anya ti gagara yung manan ijay, mayor. Agdignay kan! Ijay lugan ti pangibaga. Garaw! Mama, napananda pa pa kan burog. Ang dardaras na matapin mano. Tsaka mo, tadi damat imbaga tinapananday ha. Ngamkalpasan anay baga nga addan impaulog ti korte. Pakasagnan ti panakadimolis dagiti babbalay ti katalunan tayo. Rimor damatan ken ni Burog. Amang ano danalimod apang panggapan nga aramidan ni Papa. Tsaka mo, namno adaman. Palutputag to apaman asumangpet da ken ni Burog. Wan mama, tama nga may sarsarak manan ni Papa. Kat maulit manan ti pan nakabalod na. Saan nga tamatan niha? Tama butang nga tamatan ni Papa, mamabalod. Mabiit laang, umaya ka. Ada ako nanang. Miguel, ni Angelo nga anak mo, ayan na. Apay adi mo kadwa. Nagbati pa lang ije San Simon nanang. Usko, apay adi mo inkuyog. Amumat, anagulo ita iti purok, dagiti kadwayo aman nalaw. Saan kaya madanagan nanang? Ta saan pa lang nga matuloy ti panakadimulis dagiti kabalbalayan ije Santa Ignacia? Nagkuna. Ni Mayor tayo, nanang. Inawagan na ni Angelo kat deta timbagana. Nagsaya at no agpaiso adi matuloy ti demolisyon. Ken ada kanupay na pimpinta sa damag nga idanon to ni Mayor kada kami aman nalon. Isu adi si mangpet nga Angelo. Takuyugan nando dagiti kadwami apang lakayan amapan kini Mayor. Himayak takayat ko na kayon ti mangipatungbal. Iti pan nakadimulis dagiti balbala iti purok Santa Ignacia. Gaputasanan ngagtuloy ti demolition dem. Amang ipatungpal iti nabayagan na tartarigagayan mi. Gapo iti nepaulog ti korte at ti RO. Isoda kayon ti mangipatungpal nga uray no nabarikadaan ti burok. Agpamarang kayon to at tulisan. Anya ti kunam? Agalanganan ka amang gatang iti dagami? Gapo iti naipaulog ti korte at temporary restraining order? Sinvergwensa! Masurunak man! Sino di ka nasarita yun iti cellphone? Ti business tayo ko na bayar iti daga tayo iha. Anya timbaga na? Agalanganan ka nun amang gatang iti daga tayo. Gapo iti impaulog ti korte at TRO. Anya? Masurunak ko na iti dahi nga impagana iha. Sungay ni depkon ti cellphone ko. Sinasayat yung kumulat na anak isarita. Tabarang saan mo't lang agbabawi amang gatang iti daga tayo. Tsaka kung natagpalan tinagbusor ita imbaga na tikas dya ha. Bayan tayon, no agbabawi amang gatang iti daga tayo. Anya timbaga ni Mayority pa ba iti opisina na, ano? Baga na. Kasi ti kunanay di mawag nga dapay na pimpinta sa damag ngam di sana pan nakatuloy ti pan nakadimolis dagiti balbalayo. Anya na dyan, ang ilaw. Yan ay Joy. Imbaga ni Mayor, nga dan na iparukat a desisyon. May papan iti lablaban nyo apan nakaagraryo ti daga ni Don Placido. Anya, ang paiso ka rin na tayo. Ay, siya Well. ang ilaw. Sumagmamanupay lang kada kayo tinapagasatan. Damadama ti pan nakaiproseso ti daduma. Apay aday bagam? Sumut lang nga natangkan man ang dagiti katalunan tayo. Tadagkaya man naturad ati makdarapan nakapangulo na. Asukat day dila kay Matjas. Anya? Asino iha? Amam mo tayo ka di? Wan mama.
Am-amo tayo unay. Sino, iha? Ni Angelo, ti anak day di Amira, mama. Anya, iso titi Magdar, apan nakapangulo manan dagiti katalunan tayo, iha? Wan, mama. Sinvergwensa! Nas ka na maamuan da ito'y adagos ni papang mo? Saan amabalin nga adamanin mangilaban iti kalintegan dagiti katalunan tayo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunaya pagsaritaan tayo, Adorne. Pato panggis. May bagamlat tamot dito cellphone, di kayat mo nga ibaga. Isuanan yaman day tay bagamon. Unya. Umayak di ta opisinam, ta isut to ti panagsarita ta. Sige malagan. Dumagas kami kiniborog. Sige. Bye. Sino dyan mawag, senyor? Ni Abogado Salazar. Kunana nga dakan napatag ngay baga na kanya, iso ngay mawag. Takayat nagagsarita kami iti personal iti opisina na. Ay, di na pala yung bagay tayo nagsarsarita kayo iti cellphone, senyor. Di nagarod kayat ngay baga. Takunana na saya-saya at kanong iti personal ti pangibagan na. Ay, di dumagas tayo iti opisina ni Atty. Salazar, senyor. Natural! Tayak lakid di may turturog, nuyak maamuan ti ibagana. Miguel, awan ka di ti plano nga agsubli ijay San Simon. Tapno makadwam matlang ti anak mo. Inton bigat latan na mapanak, nanan. Ni Angelo ba raw? Isong jay dintag. Iso nga preso. Ako, andakon. Ne, Angelo. Kunakman no di ka pa'y sumangpet. Kasano ti damag iti papanyo kini Mayor. Anyat na pinta sa damag manan ngayon baga na kada kayo. Sigurado amaragsakan kayo. Numamuan nyo ti imbaga kada kami ti Mayor. Hey, ibagam nga rudin apaw. Di nakam kuman pagkagaran kinitatang mau. Agdan maagraryo apasat ti dagadadun Placido apong, tatang. Panya, pudno ka di Angelo. Huwag tatang, iso na lang. Taman manupay lang nagiti napagasatan na may bingayan ti dagadadun Placido. Tamay process pa rin iti daduma. Iti kamaudyanan na. Nagbunga matlangan iti ragsak dagiti ado a sakripisyo ken rigrigat tayo alumablaban kini Don Placido, Angelo. Huwag tatang, ket sapay ko mata iti kamaudyanan. Adanton maawat tayo at titulo ti dagat. Nagbayag matan ti panagsarita na Don Placido ni Atty. Salazar. Matagkanak ko na mga uray iti amok dito yung nagluganan may. Saan na babalin? Ni among isunjay rin mo rin opisina ni Atty. Kasla makapungtot. Papatayag kita! Papatayag amin ita! Ay sus, dakasan. Agwalan ni Don Placido. Panawaklatan ta ang mga nosyak ti unaan na patayan. Iinak ibagakin ni Doña Agripina ti panagwalwala ni Senyor. Patarayo kung tilugan. Hoy, bulong! Abay ang panawan na! Ay, saan ko nitaltala? Taas lang ang balan. Mapagnakdayan na. Saan ko asar dengan? Burog! Salbag ka! Ay, saan? May kamang! Saan, Senyor? Kapoy ti panang panaw mo kumakanya! Sikam ti pagbubungtuta! Salbag ka! Di na ko makabilan, Senyor. Sige, attorney. Umay kami adagos ditakin ni mama. Okay, bye. Mama. Sino di kinasaritam? Ni attorney, nagwala ka na ni Papa iti lugar ti opisina na.
kat nagpupudutan na ni Burog aminanso. Anya, sinvergwensa. Tainaangin ka din ti ulo ni Papam. Anya nga bintiga po na. Diyak ka mo, mama. Gamdamagan tayo to kini attorney. Sige, mapantayon, mama. Nagsakit dagiti kamol kan garumyat ko. Gapoy di panagmanso kanya ni Papangyo, senyorita. Burog, apay nga minanagwala ni Papa? Diyak mo, senyorita. Tay-tay remuar iti opisina iti abogado yo. Kat nagpaputok matan iti paltog. Anya? Uwan, senyorita. Kat tibutang ko nga mga ano adamayaw awan abala kat matamaanak. Iswa pinaandar ko ti nagluganan mi. Tao madayo ako ma. Ngam pinaltugan na ti pilit tilugan mi. Ay, una yan ni Papa. Ay, di sana na makatarit tilugan. Kat siya akong tinagpupututan na, senyorita. Oh, apay nga ron ngagsangit kamatan. Kas ka na di maton. Ulay kasanot kinatangkan ko alalaki, senyorita. Diyak magawidan. Yagsangit. Gapot. Panang kabil ka diyak ni senyor. Awan mo't pasbasol. Sa dino nga rodan tinapanan na? Yakamon, senyorita. Tain nakapara ti pagluganan. Di nakmatan naguno niya. Basta tinalawan naklatan. Ay, una yan ni Papa. Talagang aburidon sa una yan ti utak na. Uwan nga rod, senyorita. Hangam mamuantan to. Nanya ti makagapo ang nagpungtutan ni Papa. Apama na rumuar ni Mama. Iti opisina ni Attorney Salazar. Dalaw manong Goryo, apay nga mawag ka. Anya, nagnunumuan nyo nga ikaten nyo nag iti barikada asumrek iti parokyo. Saan nyo kumapay nga ikaten? Anya, madaman ti panagiwalin lagi ti kakadwayo. Mukasta, da kayo nga ti makamo. Ngam agreedam kayo. Sige nga rod, bye. Angelo, sino dyan kinasaritan? Ni manong Goryo tatang. Kanya timbagana. Ikatenda na giting kabil tayo a barikada iti porokla. Anya? Apay nga ikatindan? Igapoy tinaamuan da. Asaan na matuloy ang madimulis na iti balbalay da. Nasaysayat ko man no saan na pala nga inik-ikat na iti barikada. Isumati ko naktatang. Ngam kampante da una yan. Wala. Sapay lang ko mga rod. Tawanan ti problema sumangbay. Anya ti kunayo, Mama? Maipaiman ka dagiti katalunan tayo dagiti daduma at altalon tayo? Waniha, taddan impaulog a desisyon may panggap itinabayagan a kalikagom dagiti katalunan tayo. Sana mabalin, Mama? Iso tinagpungtutan unay itay ni Papam. Iso nagwala. Katayjay, ni Burog tinapagpupudutan na. Saan nga mo ni Burog? No sa dino tinagturturunganan ni Papa. Ay, itay pa'y nga aw-awagak ngamjak makontak. Tinasayaat kat agawid tayon kada Burog, Mama. Agulimig kayo! Taday baga ka na kayo. Kumay gayab gabi tati pungtot ko'y tinamwak. Amay teden dinaduma at nagak kadagiti agtaltalon. Isukain ton rabi. Mapan kayo iji Santa Ignacia apurok dagiti katalunak. Agpamarang kayo at tulisan. Da kayon timang reba kadagiti babalay na. Tabaring mapilitan da na pumanaw dito'y San Simon. Halo, Andres, apay nga mawag ka? Anya, nagparti kayo iti baboy? Sino tagpadaya dita? Kasangsangpet lang ni Angelo dito balay. Katawan mo tinaybagbaga na nga dagpadaya dita. Anya,
Kaya't yu lang dagpapangan akas pangrambak yumutten itinamuan yung nga na pintas abinanag. Ilablaban tayo pa nakagraryo na kitidagan ni Don Placido. Sige. Ibagak to kinangilo no masangon natin umay makipagragragsak ka na kayo. Sige, Andres. Napananangatan. Apaya di matla sumangpetan. Uno, mabutang nga taas si Direk. Gapo iti inaramid na kan ni Burog. Ada nagdurbel. Barang no iso daitan. Papitlaang! Umayakon! Agka ako nagrepina. Kung nagtupay ka tasikan, nagkapgapwam. Tapay nga itala ang tisangpet mo. Dandanan lumnag dya init. Anya kuma? Itayak pa'y kuma si Mang Bad. Abay, ada ka direklamom. Ada. Gapo iti pa ng kabkabil mo kan ni Burog. Takas na ka di ubing, awan pa'y nakam na nadya Burog at tila yung pulpulong nakin ka. Anya ti basol nakin ka, apay akinabil mo. Sumumbat ka. Pato panggis! Di nagmugkawan Agripina. Tamangan numaarunan man ang dipungtot ko kat may ramraman ka pa'y pagpupututa. Sinvergüenza! Saan nakamabutang ka, Placido? Padas nakasaktan, takitaam, no di kapag talawan dito'y mansyon. Ano yan? Siyak di pagtalawam? Wan! Pagtalawan ka no saktan nak, iso adi ka lang kamkamalin. Uray bumtak man di ko ba't? Di nakto mapagtalaw dito mansyon ko, Agripina. Mansyon ta ko naam. Tasaan mat asiksi ka lang ti akimpundar iti na ito'y abalay. Anya nga minti rason. Apay nga agpupungtot ka. Timbaga ti abogado tayo. Tadagdakkel man na problema na ito'y. Anya timbaga nakin ka. Nagraryon di na duma pasit ti tayo. Anya, sinvergüenza. Saan ang mabalin? Isulti nagpungtuta ka, Agripina. Yak malapdang tiriknag. Iso nga'y dirimwara kiti opisina ti abogado. Pinaputok ko ti paltok ko. Saan ang mabalin nga damaagaw da ataltalon tayo, Placido? Juan, yak ipalubos sa Agripina. Tayak bigbigan tinay paulog kapangadang. Agpadaya dagiti pumurok ti Santa Ignacia, tatang. Tarambakan dan ti panakayawat ton kanakwada ti sumagmamano at titulo ti daga ni Don Placido ang agraryo. Juan, kat inimbitada tayo. Ngam kuna kano siya, jak masango ti mapan, tadot ubrak iti uma. Uri siyak, tatang. Jak mat masango ti mapan. Isti marag dagiti mula tayo. Taadon ti nabaybayan, iti kanayan tayo ngay papan ijay. Nukasta nga rod. Yawag munto adi kamat makapan. Tapno di da namnamaan ti ipapan mo, Barok. Uwan, tatang. Awagak to ni Manong Goryo. Inak iti balay da, Burog. Tadi mo't laumayan dito balay. Katanda papanan me. Kaya't na nga tapay ti agpaay akas driver bodyguard mo, kalpasan na kinabkabil mo? Pato abanggis. Napay kumasan. E dinto ta nagdaggal ti sweldo na kada tayo. Amangan lumabutagan kan ka. Ti bagak. Asan to na maulit tinaramid ko kingwana. Agpakawan kanto nga rod. Bareng maayayumpay ni Burog. Nati ko nam. Ulitin man. Kasladyak na awatan di baga Agripina. Kunak, agpakawan kanto ka ni Burog. Tabareng maayayumpay a driver bodyguard mo. Nagpugkaw ka nga'y. Gapo to jak pulos magustuhan timbagam. Siya nga mo agpakawan iti sweldo ka tao. Rayan niya di mapasamak. Urag piyang-piyang ti langit kanda ka, Agripina. Jak aramidan timbagam. Sana mabalin nga da maagaw da ataltalon tayo. Isumati ko na ni papang mo. Kanuray siyak, jak kayat. Anya ti aramidan tayo. Idi mayor ni Papa. Awan tinay parparok at a desisyon maipapan iti daga tayo nga ilablaban da ang agraryo.
Sa ita, tawanan ni Papay ti pwesto. Isang tikada ti pinala desisyon. Oh, malagip ko lati ingkam kampanya idi ti agdama ita mayor. Ngano isu ti mangabak idi, kat aramidan na amin akabailan na. Tapno agbaligi dagiti katalunan tayo ama agraryo, dagiti taltalon tayo. Nagkaykaysaan da tayon dagiti nakatugaw nga agtuturay mama. Ngam sana mabaling nga da maagaw da ataltalon tayo. Mapanak iji Santa Ignacia. Saan? Di ka mapaniha. Mapanak mama. Kayat ko ngay pagsa tinalaos asakit tinakam tayo kadagiti katalunan tayo. Kayat ko makasarita ita, itinanlapat. Dagiti awanan pain nga agtagipok. Nagdadaya dagayam iti panakadamag da nga addanton maipai makadakwada at talon mi. Isturbok itang agdadaya. Isardang nyo pa ilang tagdadaya. Dadanggandak! Di pa'y gaya man nadlaw ti yaay ko, kanya sidag ko kada kayo. Gapo ti mas ti panagpapangan nyo. Kanya nga rin ibagam, senyorito. Imayat, taumay ko ibaga kada kayo. Adi rambakan tinadamag yu apan nakaagraryon tinaduma at altalon mi. Hangam, aday ta, nagdadaya kayo matan. At tanto nga ron may pahimaga kami sa magmamano at titulo tinagang, ilablaban may, senyorita. Oh, salbag kayo! Awan ti matagikwayo adagami. Di may palubos. Ura at pipinatay tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, agikat akon a driver bodyguard yo, senyor. Tapay, agikat kan? Nagdakil ti sweldom? Eh, mabuti nga kun kada kayo, senyor. Tamang ano pagpupungtudan daktumanan. Patwa banggis. Ay, dakton. Santo na maulit tinaramid ko idikin kaburog. Nadigdigan lang di pungtot ko. Iti pinaandar mo tilugan kat kayat nakapanawan. Ay, gapot ang mabuti nga iti nakita. Iti lang ayo, senyor. Takas la kumilaw idindag iti matayo. Ala, libata mo na diya. Ala, mapantan di tabalay. Katapaya mo lagatan nakakasta. Umay ka na. Uwinangam. Saan ka kagbutang? Kaskalat di maton? Umay ka, tamakantat. Panyati ko nam iha. Nagdadaya dagiti pumurok iti Santa Ignacia. Wan mama. Ramramba kan dakit din ti panakaagraryon ti daduma apas at ti dagatayo. So aday jay, kasta unay ti ragsakda. Simpergwensa. Lukas ta. Talaga amang namnamadan nga addan tumayawat kadakwada at titulo ti daga. Wan mama. Rumbang amamuan da ito ni papang mo. Napanan ka din ni papa. Napanainay ayo ni Borog. Tabarang kano kayat na pa iti agtrabaho ka na tayo. Una yan ni papa. Kalpasan ti naramid na idikin ni Borog. Mapanamat lagaya mayaywan. Gapota kasapulan na unay ti serbisyo ni Borog, iha. Iso hanapan na inayayo. Anya ti kunayo, Manong Guryo? Imay nang riribok ditan ni Chloe bayat ti panagdadayayo? Kung nagtupay kat, di dala tamaawat nga adama agraryo adagana. Ngam ure anya ti sasawanda. Saan dan amalapdan ti maipaima kada kayo aso magmamano at titulo ti daga. Sige nga rod, Manong Guryo. Agreedam kayo. Bye. Sino dyan mawag? Angelo, baro. Ni Mang Guryo tatang. Napan kanon ni Chloe itay aldaw iti purok da. Kat nagpaputok. Hindi makita na idang agdadaya. Anya? Imbaga na kanon nga uri agpipinatay da. Di da ipalubos nga da may paima kadakwada adaga. Talaga nga'y malaunay da dya Chloe ti amana kuspag. Ngam uri anya ti bagbagada. Saan dan amay babawi pa'y tinalpasen an agraryo apaset ti dagada. Mayat man tanaya bang matlaang ni Borog.
Nayayok matlang di salba Agripina. Nasaya at una ita damat la driver bodyguard mo. Aywan gayam, napanitay aldaw ni Chloe iti purok dagiti katalunan tayo. Tanya timbagana. Napan naimpag sa tinalaos aluksaw kan sakit tinakam na. Ngam nadagdagan lang ti luksaw na. Idi nakita na dagiti katalunan tayong agramrambag. Iti pan naka-agraryon ti daduma apaset ti daga tayo. Tatang, 5 ton dagiti mula tayo. Iti magabot dagiti nagtubo aruot iti nagbabatan da. Wan, kat dandanin ti panagsabong da. Nang runa tawanan ti manglippes aruot kadakwada. Ado tinabaybayan tayo amula tayo dito kimigaw. Gapo iti kanayon nga ipapantayo iti Santa Ignacia. Wan nga ron. Nga mala, bareng no awanan ti sumangbaya parikot. Bareng no agtal na itan, dadon plasido amang ipit karagiti katalunan da. Bareng tata, ngam ti jak kayat. Kat ti panangikatan nagiti pumurok karagiti barikada iti pagserkan ken pagruaran. Kadwa, nakasagana kay kadin iti misyon nyo inton rabi. Nanggag mo burog, nakasagana da ni timbilin ko kadakwada. Yan niya ti misyon da kaya't yumanan am ipatungpal, senyor. Misyon nyo, tasikanto ti mangibando kadakwada. Ya, asyak manan. Natural, tasika ti makandawan ko. Ay, anya misyon, senyor. Da kayon ti mangipatungpal iti pan nakariba dagiti babalay iti purok dagiti katalunan mi. Anya. Kadwa yun to ni purok iti misyon nyo. May pigpig na kami, senyor. Saan kaya matanagan tagmaskaran to ti mangidaulo kada kayo? Mga senyor, pasang Natandaanan nyo katimot lang dagiti imbaga kada kayo? Mga senyor, pamarang kami atong lisangan. Nangag mo burog? Agpamarang kayo amin natulisan katuraman nyo dagiti babalay iti Santa Ignacia. Anya? Di pa naibagakin ni Papa? Nga damanan pangulo dagiti katalunan tayo. Iso anatang kanda lumaban, Mama. Wen, saan ko pa yan ibaga, iha? Tay dirantak ko mga ibaga. Isumat ng ti panagpungpong tut na. Napananda nga rod kin ni Bunog. Tauray siyak ton ti mangibaga, Mama. Jakab mo, basta rimwar dalatan adi nagpakpakada. Ay, una yan ni Papa. Manipod samat sana na mayor. Katnoan niya laditan ti maturturong dakin ni Borong. Pasaray mapandamat pa siya rin dagiti dadto negosyo tayo. Angam, manmano lang mata makita kidama pan, Mama. Gaputaad na tututukan na problema ti daga tayo, iha. Sa dino tinapanan niyo ka ni Borog, tapay nga italaang ti sangpetyo. Di mo damagan, nabanugak kan babisinak. Iso nga ibagam kadagiti katulong nga gidasarta. Taman tayon. Madama pa'y laang alutlutuan dati si daan tayo. Kat pagururayan tayo. Adanas ken unay ama-amuam, may papan iti anak day di Amira. Tanya ti may papan iti day jay nga anghelo. Kuna ti anak ta, iso kanon ti baro apangulo, dagiti katalunan tayo. Anya, saan na mabalin? Isumot lang nga natanggan manan dagiti katalunan. Tatdamanan gayam mang patpatib karkadakwada. Wan nga rod. Namnamitlo pa'y lang nakitak na yung anghelo, sipod na yanak. Kuna ni Chloe ang nabakad, natayag alalaki ni anghelo. Hindi na o diya nakita, bumarito din. Natay-tayag ng siyak. Ad-adda kanupay atimayag kan bimakad. Itatanaan anayan abaro. Pato apangkis. Nukasta isot pampanakal na kita katalunan tayo. Agkurus lang di dalan may tidayeng anghelo kasarita. Anya ti ibagam kan ko na nuwag sango kayo. Balaga kasanan na makirama ni tiriri tayo kadagiti katalunan.
No, kaya't natin nasayat. Kat, no saan nga agtungpal? Ika, itipagnakman na, Agripina. Miguel, ikay pa'y abit birukan ka. Oh, At kamot lagayam dito ilikod ti balay. Grabe umaykan, na maturog tayo. nagida ka din yang hilo nanang. Wan, nasapa nagiyap lagi ti pagidaan na. Muna kay latan na mapan maturog nanang. Dito yak kailangan. Sa anak pa ya makaturog. Anya ka di manan ti pampanunutam. Nanang, no ko masibibiyag pa'y damira kan ti amana. Sigurado anak karagrag sakda kumamat, anak kamo. Ngadan magraryo karagiti taltalon da Don Placido. Anak, saan mo kuman apanunutan ti kasta? Daan nabayagan apim mo sa iday di amira, kanday di abalayan. Mabalin, akad dang ti langit, tinasapa nga ipupusay da. Sana kadang tilangit nanang. No di kat gapu iti kinaulpit unay kada tayo ni Don Placido. Ala, no isuman ti babasulam, madusdusan. Gapu ti kaadon asim mangbay ak kinamalas iti biyagda. Tan iti dalan dagiti pasurot ko, mapan manguram kadagiti babbalay dagiti katalunak. Makamudidan, nadan tumatuno asi bibiyag kadakwada. Papa? O, abay ha. Abay arimwar kabay langit isilid mo, idinto tarabin. Gaputa sa anak pa'y mo ta makaturog akas kada kayo. Isari mo anak, kunak nadda kayo ni Tisilidyo, nga madda kayo pa'y lagayam dito beranda. Ni mamam, nakaturog ka din. Wan papa, si Miri pa kayo tayo Tisilidyo, kat nakita ka na imasang titurog na. Siguro, nabanog po kadagiti negosyo tayo. Iso ang nasapa ang nakaturog. Madamdama ti panagsarak tayo iti porok kakadwa. Nasken asiguraduan tayo ang nakaturog amin ang dagiti bumalay. Intunrugyan tayo ti panagpoor. Turog una yan dagiti bumalay no saan da makariing. Ken makarwar ka dagiti babalay da. Intun madlaw da nga adda oram. Saan met akong krito dagiti babalay da. Tana aramid met amin iti kawayan. Ken nagatep iti nipa. Ken nababamat ti kadsaaran da kati babalay da. Alis tudan tulaeng amakarwar. Sabay lang ko man tawon ti matay, bro. Taadda ka din asi ken konsensyayo. Takastat ebagbagayo. Agsagana kayo ket din. Tamadamdama. Rugyan tayo. Kasla ang paypay sutin ay tagtagainap ko, honey. Ha? Anya ka di tinaytagtagainip mo mat-Agripina. Nagtagtagainap ko mati, masansan na may tagtagainap mo, idi amaladaga. Kat, idi bakal kampay, idi. Sinapol na ka. Kat, idi nakita na ka ititeng nga ti karayan. Inasitgan na ka, kat, nararib na ka, aging ganalmas ka. Pato apanggis. Anya? Pato apanggis. Iso tilemes ko na danto pa nagkursidalan mi tinayjay. Nagparparang iti tagtakainab ta Agripina. Tiyak kala sa lutsod. Anya tinakabasulam iti dayjay anayan ak amaladaga. Tapay anag parang mat iti tagtagainap ko katay na ka. Lipati mong dayjay tagtakainab mo. Tagsakit lang ti ulom amang pampanunot Agripina. Lagi pam kumano at inruruman mo amaladaga. Pato apanggis, awan! Kananyat pambarak ko ma, amang iruruman iti maladagang awan-gaway na. Sana ka magtitap no araminig ti kasta Agripina.
Sumardan tayo pa ilang kakadwa. Urayan tayo dagiti imun unan anapan ng paliiw kadagiti kabalbalayan. Bro! 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 Dapidong kan kusmi. Isudan dagito nga sidag. Bro! Ada 5 kalapaw nga awan tao na. 2 iti nga. 2 amat iti abagatan. Kan may sa itam yanan. Nagsayadan no kasda. Dagijay alima balay nga awan ti tao na. Ti unaan tayo naporan. Basta ka rin. Uwan ka kadwa. Kat numadlaw to dagiti agtagi porok ti uram. Sigurado arumardan to amin ka dagiti babalay da. Tapno mapanda sabsaban ti poor. Isun tumatan di gundaway tayo amang ibuyat ka dagiti ginatang tayo a gasolina. Sa tayo to puoran amin. Ha? Kumaribuson dagiti agtagi puro kakadwa. Di dan amoter aramidan da. Bro, saan tayo napuyatan amin na kita balbalay na iti gasolina? Ay, sana bali. Uray kat ado tinapuuran tayo ababalay da. Nakawarda na daw amin. Nakamalmalas una yung tisaan nakarwar ka dagiti kalapaw da kakadwa. Salbag kayo! Asino kayo anong puro ka rin kita balbalay ba? Nakita na tayo kakadwa. Ano ito rami na daw? Tulisan kami. Katragsak me, ti maging saknap, iti aligagaw. Umanaw tayo dito. Intayon, kadagitilugan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Yaman rak na nakaturog manan na Agripina. Nga mapay nga ta nagtagtagahinap mat. Naitagtagahinap na ti masansan na matagtagahinap ko amalatag adi makal. At kaya't nakabatayan na. Sino tayo diya maladaga? Pato apangkis. At dalang makulkul ti panunod ko. No jakiwak siya panunutan na. Rumwarak kiti. Tayo ti ruwar ti pangurayak kiti awag ni Borog. Angelo, Barok. Ngriring ti silpon mo. Ada umawawag. Agring ka. Apa yarin ingdak tata? Agriring ti silpon mo. Itay pa'y. Sino mata ti umawag iti kasto yung kaltaang tirabi. Nakarito orasan na ya. Alaunan ti parbangon tata. Kasta mga ada na patag unay nga ibagaday tanga umawawag kin ka. Takaltaang tirabi nga imawag pa lang. Hello? Si Kamat Gayam Ambong. Apa ingin mawag ka? Anya? Mauro uram lagi ti balayo di ta Santa Ignacia? Anya? Pato apangkis. Tiyan mo ka nalipata munti umawag ka niya. Talas 12 ni parbangon ngamita lang di awag mo. Kumusta nga ron di pinaramid ko ka na kayo? Ano niya? Naisagnap yun taligagaw kadag iti pumurok iti Santa Ignacia kat di mapuamin ti babalay na. Pato apangkis. Apayat di pala di mapuamin ti babalay na. At nakakita ka na kayo pumurok. Iswapin manaw kayo adagos. Nasaya at nga rod nun ay bagayo at tulisan kayo. Nga oray ni impostor kayo at tulisan. Sige, agdiretso kayo ni J. Hideout. Taumay kayo danunan nga oray parbangon. Girl,
Mikael, agring ka. Mikael! Anang, apay. Oh, Ni Angelaw, sa dino ti ayan na, taapay nga awan ni ti abay mo. Nakita ka kaabay mo ang naturog idisartap. Kwa, nanang, napan ni Jason Simon. Inawagan ng ambong, itay umalas dos iti parbangon. Taapay anapahan, idinto takalta ang tirabi iti dayta nga oras. Kaputa na puran, nagiti kalapaw, nagiti pada tayo manalo, nanang. Anya? Taapay anapuuran, dagiti balbalay iti purok, dagiti manalon. Tsaka mo, nanang. Ngamamuan tayo to, apaman asumang pati apo kayo. Chloe! Iha! Agring ka man tadabit damagag! Chloe! Mabig lang, Mama. Apay, Mama. Anya ti pagayo? Tarabi pay lang am nang ring kayon. Bigatan. Isu na lang tadi pa'y naglawag. Ingkakatagkapin. Ay, madamdamak pay lang agkape. Anya ka ti pagayo, tarining da ka na sapsapa. Itay makapuutak. Awan di papang mo iti abay ko. Rimorak, kat nakitak nga awan tilugan na iti garahe. Saan ka di nagpakadakin ka? Saan mat? Anya to oras si Dreamwara? Naita nga ti saan ko nga amo, tadyak mat na puutan. Napnapanan na ngatan. Awagan niyo, Mama. Itay ko pa'y nga awagan ti cellphone na ngam naka-off. Sa dinungar tinapanan na. Apay rin mo ti kaltang tirabi mo, Ma. Adan samat manan ilimlimad ni papang mukha data. Ay, kasarita yun to ni Papa Inton sumangpad. Tama nga nadalangin mawag kan kwa na ngam amuna kat inayabanda. Saan kayo ngagladingit? Patibkaran nyo kung matipakinakam nyo, itiday ka napasamak. Kaslasanak ang mamati adag iti tulisan ti imay nanguram karag iti kalapaw yo. Saan nga ta, anag pamarang lang at tulisan nag iti imay nang saknap iti aligagaw. Tapno may lumang ti pudno a kinasya sino da? Ay, nusa ng tulisan, dagiti ng po. Saan nga ta abuyot matlang ni Don Placido dagiti imay nanguram karag iti balbalayo? Pura ay tested side dagiti inuman tayo nga arak. Ngayon tugot ko para ka na kayo. Katisuray tan ti pagkapiyo. Akas pang celebrar. Iti baligi tayo. Nga mawan mo't lang at atin natuno kadagiti pumurok iti Santa Ignacia. Awan siguro ba, Sir Mayor? Nasayasayat ko mano adamad lang. Tadag iti limangay muna apinuoran nyo akalapaw ako nayo katawan tao na kasta. Wala niyo. Wala. Nasayat nyo aban tinatay kadakwada. Tadi man iso na kargo di konsensya. Pato apanggis. Tama na ka di konsensya yun, senyor. Pato apanggis. Kaya't mo tapaltugan ka. Sige, uminom ka lata. Agrambak tayo. Oray no diyo na puuran amin ababalay. Dagiti kataluna. Angelo apok. Imbata si Mang Pitkan. Kumusta tinapanam? Trahedya apong. Ado tinauram aban balay dagiti manalon. Asano arim swati uram. Ada ka di nakaliway iti lutlutuan na. Unog po ka di iti kandela apok. Awan apong. Nudikat adda nanguram karag iti balbalay da. Anya? Diyos ko. Unayan akinadakas dagiti at tao. Wanapan ng puor ka dagiti balbalay da. Talaga nga awan asik kan konsensyada. Nakadakdakas da. Ngam ti pagsayatan na. Awan natay kadagiti pumurok. Ti Diyos tinang salwad matlaang kadakwada no kasta apok. Wala pong. Tatilima akalapaw nga imuna apinuuram da. Ket awan tao na. Hindi maalarma dagiti tao. Rimor da aminan kadagiti balbalay.
Naimbag man ta na panunot mo pa'y laag ti si Mangpet Placido. Patwa banggis. Abayagas tat ibasabat mo kanya kagripina. Asino tinapan mo kinaidda a babae idirabi? Tapay ang naglibas ka arimwar. Ano niya? At apam nga daman ang babae? Ibagham no asino? Awan babae kagripina. Kaya na tayo iti panunot ko dagiti bagbagam mababae. Naggapuam nga rod! Makita? Ha? Oh, saan ka makasaw iti diretso taday limlimad mo? Salbag ka wanilimlimad ko. Kanulitag. Awan babae. Apay nga rod, adi ka makasungbat a diretso kadagiti saludsud ko. Nga po na kayo ma. Isugag bintalang agsawag rebena. Ibagam nga ruden, no sa di no tinaggapuam. At niya katatibag at patwapang. Agsaw ka! Kaya di nakbugkawan ata na parte ka karod. Nga mga numaro ng tipungtot ko makitam. Ibagam nga minen, no sa di no tinaggapuam. Mawag ni amigo Baldonado iti rabi. Una na nga birthday kan maluksaw ka no. No diyak maban magiandingay. Narigan ka kumakay di nga ba? Tapno agpakatak yung sanang ta. Naimas titurog mo. Iswasan kan adinistorbo agripina. Anya, agpaiso ka diti magbagam Placido. Sana nga gululbo agripina, my love. Makamukan numamadikawin no saan. Anya ti ko na mangilo. Di mo pat siya natulisan nagitinapan nagpur karagiti balbalay nagiti taga Santa Ignacia. Wan tata, Asino nga ro ti atapo yung mga kinaramin iti panagpur. saan nga ta apasurot ni Don Placido dagiti nanguram? Anya. Isudat yag tarigagay amang padimolis kadagiti balbalay iji Santa Ignacia. Atapek apasurot na tinakita dagiti residente anapan nagpuot. Sa dino tayan ni Papa, Mama? Aday ti silenta. Naimas ang titurog na. Gapot na nabarta kasi Mangpet. Apay ka di. Ada ko madamagag kan kwa na. Anya ti damagam ka ni Papam? Damagag kumano amo na tinapasamak nga uram idirabi. Iti purok dagiti katalunan tayo. Anya? Ada na pasamak nga uram, iti kabalbalayan dagiti katalunan tayo. Wan Mama, katbasit ka no lang kisana na puuran nakalapaw dagiti manalon. Good news tinasagap mo adamagi ha. Uray gayam saan anatuloy iti demolisyon iti. Gapo iti naiparok at temporary restraining order. Ket nadimolis latta dagiti kalapaw dagiti katalunan tayo. Gapo iti uram. Dasagit riolog salbaga. Napalaluag tubat nga mindi minum may dirabi. Papa, nakariing kayo matgaya man? Nadagsan ti ulo ka. Nasakit na. Ada pala ang over niyo? Unsa. Iso yung kanto managpatimbla iti kape. Wan Papa, angam adaman pala damagan kada kayo? Ano niya ti damagam? Amoyo ka di tinapasamak nga uram idirabi iti purok dagiti katalunan tayo, Papa? Wani ha. Ambog tatanang yawag kanyak. Kanibagamot lang ni amigo Baldonado idirabi. Napalalot diragsak ni Mama. Ita ipadamag ko kan kuana. Dabay ang maragsakan. Gaputa, uray kanusan anatuloy ti pan nakademolish dagiti babbalay dagiti katalunan tayo.
gapo iti tiar kat natuloy matla, gapo iti uram. Wan gaya man niya. Agragsak na grambak tayo nga ron no kasta. Pawagam ken ni Mamam Disuki tayo ang catering services. Taag dadaya tayo, iha. Dakkel ti pamabalaw ko karag iti pumurok iti napasamak nga oram iti rabi apo. Kaapay apaw. Nagtalik da una yan. Idi awanan ti mapasamak a demolisyon. Isong inikat dan nagdi barikada iti pagserkan ken pagruaran. Wan gayam aniya. Mabalin nga awan kumati napasamak nga oram. No adda pa lang nagiti barikada. Una yan at talaga dagiti managdagdagas. Awanan da iti puso ken kararwa. At tapag kaatao ni Don Placido dagiti nanguram ka dagiti balbalay dagiti mannanon. Sige, bagan kan domidom kayo lada. Agrambag tayo iti nakapimpinta sa basama kini Rabi. Apan nakauram ti babalay dagiti katalunan me. Ado pa iti in-order mi amakan. Nga may daipan kakabsat. Iso nga agbusog kayo lata. Kan isupot yun to dagiti nabati. Tapara ka dagiti kabalayo. Nangegyo! Ora di kag stagtakari. Agulimag kan mga kailatan. Libre kayo nga giyawid. Iti matirdan to amakan. Ala! Agragsak tayo kindi. Magan kay latauray di ka nagsasao. Dawag ko. Pato abang sa sino nga tada ito? Hello? Hello kung nakimapayat di ka sumungbat. Inidap nanti cellphone na. Pato abang Ay, honey. Di mat sumungbat. Kan inidap nanti cellphone na. Nagbidot lang siguro itinawagan na. Sige. Umayak di tayo tamot lang Manong Guryo. Bye. Sino ka rin din mawag? Ang ilo. Ni Manong Guryo tatang. Anya timbagana? Napan kano dagiti taga fire department ka dagiti pulis nga agimbestigar iti napasamak nga arson idi rabi. Ket gaputa siya ti pan nakapangulo da. Nasken nga da kanomat. Wala, mapan kang rod. Katagananad ka iti dalan. Uwan tatang, mapanak ka rodan. Awan gayam. Amo ka din apong mo ang mapan kay Jay. Saan tatang? Tanapan mo't naglaba iti karayan. Pakibagayan tulatan. Wala, buwan. Kat sige, mapan kang rodan. Kanagananad ka kuma ang ilo. Papa, ado pa tikim mamakam akaaruba tayong imay nakidaya. Pabusuyan tayo latay da ngagpenagamangan. Tado pa iti nakadasarataraon iti lamisan niya. Anya nga rod di plano nyo? Kalpasan ana uraman ti kaaduan ababalay is Santa Ignacia. Nagtoy baga panawan dalangan ti Borok. Tabaring numayayo tayo matlang tinagpauyon na bayar. Daman ang nawag ko. Sino nga tada ito? Itadimot nakapunbok. Hello? Hello kung nakakapayat di ka sumungbat. Hello! Anya? Sino ka? Anya? Miguel? Anya ti bagamtapay ngimawag ka? Ha! San man at di lang at di papabasol mo, awan na mumi, iti pan nakauram ti babalay dagiti katalunak. Pagdwadwa ka? At apeng at dapan na kay naig ko, iti pan nakapuor dagiti babalay da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Pato apangkis. Sana tilad dangat arapin nyo.
nang runa, no awan ti bidensyayo. Para panggis, surun kon? Oh, honey. Sino dyan mawag? Ne, Miguel. Ne, itamang pa nga mawag kan ka. Anya timbaga na. Mawag tatapan na nga dapan na kay naig ko. Iti pan nakauram dagiti babalay dagiti katalunan iya Santa Ignacia. Anya, sinvergüenza. Amin sabot na adakas mapasamak iti purok dagiti katalunan tayo kat sikat ipabasulan dani. Wan nga rod. Talagang awan panagbabain dagiti arat tao. Awan pagdanagan nyo. Tadagiti pulis ti nagsaludsod. Ken dakkel ti pamatik ani Don Placido ti mastermind iti napasamak na uram. Awan ang dagiti babalayming, Angelo. Kakabsat na nauraman. Saan kayo kumaunay nga gladingit? Agtitinulong tayo amang patakdermanen kadagiti balbalayo. Yaman kami, Angelo. Wad gayam, imawag kanyak itay ni Mayor. Ket kuna nga daited na atulong kada kayo ana uraman. Mangted karo iti materyales, apang patakdermanen kadagiti balbalayo. Placido! Apay manan, nanya ti damag. Kalkalpas lang ti dayang addaman ang nasagap mo adamag Agripina. Talaga nga adda. Kat sigurado marurod kamat no maamuam. Dakas nga ro dadamag nukasta. Wan, kanrumbang unay maamuam. Ibaga mo, noan niya dahi ta adamag amadi. Imbaga ti maysa kadagiti amigak. Nga tulungan kano ni Mayor dagiti nauraman. Patwa panggis. Naglano nakadagda kasi tayo na damag tinsang bud mo. Awan bibiyang ko nga oray tulungan na ina. Angam, nanyagla si di tulong. Bangtad kano iti construction material para kadagiti mapatakdermanen ababalay dagiti nauraman a residente di Santa Ignacia. Aniya? Agpatakder dagiti nauraman iti napimpintas abalay ngam iti sigod adi mapo ababalay da. Kat iti mismo ang nagdiswan matlaeng iti sigod ababalay da ti pagpatakderan damanan. Saan nababalin Agripina? Di ako ni malubos nga damanan tumakder babalay kadagiti nagdiswan dagiti babalay da adim mapo. Hello, Angelo. Kapay nga mawag ka? Sa anak pala ang makaawit tatang. Takuyugag dagiti nauraman iti opisina ni Mayor. Anya? Anda nga minin karina at tulong kadagiti nauraman. Iso ti mapan mi alaen. Nasayat nga ron kasta. Kat kumusta nga ron ti investigasyon dagiti otoridad? Duktok talan da pala ang tatang. No asino dagiti nanguram kadagiti balbalay da. Naibagayo ka di kadakwada ti atapyo a posible a mastermind iti uram? Wan tatang. Iso ang mapandan to kano sarakan ni Don Placido. Tapno agim tuod dakin kwa na. Nasayat nga ron kasta baro. Ibagam kadagiti gwardiya dito mansyon nga dapapanan tayo borog. Ay, sa dino ti papanan tayo, senyor. Baban tayo di Santa Ignacia apurok dagiti katalunak. Ay, anya ti obraan nyo, senyor. Bueno, inkay kadimat mangtad iti tulong kadakwada. Tapno bumangluman ang tinagan nyo. Patwa panggis. Uray no agkarayam da iti rigat ita dagiti katalunak. San ko atulungan ni Dawin no talyawon man lang. Tasanak metan na Mayor. Anya nga rotiin tayo obra ni Jai, senyor. Inakibaga kadakwada. Adidan patakderaan ti sigod ang nagdiswan dagiti kalapaw da at dimmapo. Anya ka diti lutlutuan niyo si datayo, nanang? Ay, pinatek jay agitlog amanok tayo. Ta isot paborito ni Angelo. Aqua, nanang. Saan nga may mangal daw ni Angelo? Ano ya? Nay, tapay. Saan ka di pa'y analpas ti investigasyon dagiti otoridad?
Ta saan pa ila ang makaawid ti anak mo? Nalpasen nanang. Ngam kuyogan kano na ang hilo dagiti nauraman. Tamapanda kano iti opisina ni Mayor. Anya ti mapanda aramida ni ti opisina ni Mayam. Ada kano ited ni Mayor kadakwada. Isu ti mapanda alaan. Nagsaya at kitden ti agdama ita mayor tayo anak. Kaamo na ti mga asay no ada pakarikutan dagiti kakailian na. Nanang, sana kas kini Don Placido idi. Ngawanan puso, kinawanan konsensya. Agulimig kayong tatinggan nyo ti bagak. Ure awan dagiti asawa yo. At da kayo met amagidanon kadakwada iti bagak. Inton sumangpeda. Imaya, taumay ko ibaga kada kayo amin anauraman iti balay. Asan kon nga palubos. Ngagpatakder kayo iti sigod ang nagdiswan iti dagiti babalayo adim mabo. Hindi ko ti papanan mi, Mayor. Problema yon. No sa dino ti pagakaran nyo. Basta di ako ni palubos. Nga mapatakder abalay iti sakop ti daga. Awanan yaman na kakadwa. Pinakasaysaya tunay ni Mayor. Wen, nakatumpong tayo matlang itinagsaya at amayor. Gapukin ko ano? Addan materyales sa pangpatakdari manan ka nagiti balbalayo. Ay, nang ilaw. Ti pa yung truck na mismo tinakailuganan nagiti materyales ayawid tayo. Oh, kumusta tinapanan yung kadaburog, hani? Naliday amin dagiti nauraman. Iti ba nang ibaga kadakwada? Nasandan na mabalintag batak deriti sigo na nagdiswan di babalay dati mapo Agripina. Wala nga, kasano nga ruda ano agpatakder dan tulak ta? Amumatan ti kinatangkan ti ulo dagi jay akatalunan tayo. Saan ka madadagan tada pampanunutek nga ramidan? Tapno saan na magaraw dagiti sigo na nagdiswan di babalay da. Anya ti panggap mo? Nagtukasarita ti may sa security agency. Manghire tayo iti ado agwardya mang bantay kadag iti nagbalin na bakante alote. Anya? Nagribi na. Kasta ti aramidak. Pabantayak nga uray iti uneglang ti may sabulan. Kitayag man. Nuadda makaiturid ngagpatakder iti balay na no makita da nga danton nakagwardya. Imay ni Don Placido. Kat imbaga na adinan ipalubos nga adda mapatakder a balay dito. Nang ilaw. Basta nga raw. Una yan. Dakdakkel man na parikot no kasta. Anya ay taraminin may ang ilaw. Tsak pa mo. Anya nga tano agpatakder kamlatan. Noramidin nyo reta. Sigurado nga umay na kayo matlang riribukan. Kan amangan no parba na adagos ti makita na amay patakder. Anya nga rin taramidin may. Panunutan tayo pa'y anaimbag. No anya ti umnong aramidin tayo. Tasaan nyo mat atalaga ako kwa. Ti daga anak ay patakderan idi dagiti balbalayo. Tatang, ada ako. Nasipngatan ka mata si Mangpat baro. Ado nga min kinasikaso mi. Ken ado tinagsasaritaan mi kadag tinauraman. So nasip na tanak. Wala. Aginanaka nga rudan ta mga rabi iton. Tandanin makaluto ni apong mo. Uwan tatang. Kat pangurayan ta iti pangrabyan tayo. Istorya man nga ron no anya dagiti nagapuanan nyo nagmalmalan. Itay bigat. Napan mi innala dagiti materyales at tulong ti mayor. Anayo na pagpatakder manen kadagiti nauraman. Sigurado nga ado ang materyales tinapan nyo innala no kasta. Ado tatang. Ken jet truck ni mayor tinangiluganan mi kadagiti construction materials nginted na. Talaga ang nakasaysay at unay ita ti mayor tayo. Uwan nga ro tatang. Ala, uray na uram nagiti kalapaw nagiti kakadwa tayo anak. Katadamot dagos usarinda ang materyales sa pagpatakder. Agdalat ta parikot tatang. Anya? Anya man ang ti problema. Iti kaawan mi itay iti purok.
napan kano ni Don Placido, kan dagiti pasurot na. Katanya timbaga day jay akos paggadon. Imbaga na kano, adinan ipalubos nga da mapatakder abalay kadagiti sigod anakay patakderan dagiti balayda. Anya. Dahita ita tinadagsa na problema dagiti kakadwa tayo. Taagpay sungad da naawat da materyales. Ngam awan mat pagpatakderan dan. Nagloko na Don Placido. Narigat mat nga ipilit dalat ti agpatakder tatang. Taamangan no paribanto mat lang ni Don Placido. Bueno, puno reta. Kanadapayan na ipaulog gidi a desisyon ang manimulis na giti balbalayda. Ngam sana natuloy. Nga po iti temporary restraining order. Ngayon paulog matlang ti korte. Wan tatang. Isa ako nakadakwada nga agtanang dapay laeng. Tapag pampanunutan. Noan niya ti umno am arami. Mama, napanan man ni Papa. Napan iti may sa security agency, ha? Anya ti mapanay baga. Kaya't ni papang mo amang hire iti ado a gwardya. Tapno adamang bantay kadagiti nagpalinan abakan ti alote di Santa Ignacia. Anya? Nagsayatan no kasta mama. Mayat dayta na panunot ni Papa. Tapno saan dan ang mapatakdaran ti sigod adiso dagiti babalay ta at timma po. Waniha, ket no addanton mang gwardya kadagiti alote. Sigurado ang mapilitan dan tumatla ang apumanaw iti purok da. Nadagsyan ti parikot itaabakbaklayan dagiti nauraman anak. No saanan nga ipalubos ni Don Placido, apatakdaran da dagiti sigod at isoda. Una nang. Nakpalinan ang nagulo ti sigod ang nakalinlinak apurok tayo. Gapu iti kinakuspag day jay a Don Placido. Asigod nga amo tayo mat. Tatang? Oh. Apong? Adda na panurot ko a solusyon ti problema dagiti nauraman. No, kayat da. Ken no kayat yumat. Anya tinapanunot mo, Apaw? O sige, bagam nga Ruden Barok. No makita mi amayat, pumanamong kami matkinyapo mo. Anya nga ta? No ayaban tayo langan dito ikimigaw dagiti nauraman. Anya? Panawan damit laang tinaga kailablaban da ang agrarya? Uray umay daman dito ikimigaw nga ayan tayo. Saan na kaya tasawan asaan dan at taga San Simon wano taga Santa Ignacia? Sabagay, kasla ka da tayo. Uray adda tayo dito ikimigaw. Pasat tayo latamot, ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang, ken sukayan dalat tamat agiti awat da atalon. Inal daw tulat ta, ama panday jay. Iso na lang, taad adayon ton ti pagnadanda. Sa bagay, nalawa dito ikimigaw. Wala po, no umay da dito agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton dito agbalin to mo't na purok kimigaw. No kasta, kaya't yun ti singasing ko tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnaid dito ayan tayo, nakas pagarigan. Kat si ano gutag, Angelo. Uray siya. Kaya't kumahat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito apok. Si aan nugutak man, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko kadagiti na oraman, nga umay talangan makipagnaed dito kimigaw. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.